onera ya mawe okwata omuhanda orugendo. You dream to be a star, you want to be a star. Orwana amasheija hazotoba ayende byamani hazakola. Run, 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 run for your future, run, run for your clarity. Ebyenso bisigawo ofayo hazokola. Run, 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 run for your future, run, run for your clarity. Ebyenso bisigawo ofayo hazokola. N'orugendo buli omwe naraba mu rugendo. N'orugendo buli omwe naraba mu rugendo. Orabira mu bintu eby'amaani oli kukola n'amaani. Otiine wasiwasi obuhanguzi obufuna. Abateesi bateeka kola birungi azumurwa. Haziwe ikikana ozaje mu buteeka. Hazaniwe yimuka nakakoine otandichota kule mpora mpora. Noyiza kuzifuna no salenda owamaani tachela ekyo mukimanye. N'orugendo buli omwe naraba mu rugendo. N'orugendo buli omwe naraba mu rugendo. Ishaha tebara ne karenyima. Yesu murebe witu wa Nkore Media twakwakira ka twakutangira nkaburijo program no mwerato bari kujikureta ne Beyazene ZD. Of course one day banono mangu nakuretera celebrity, nakuretera umuntu ayine cyakuza kutongeraho industry yitu ya Western Uganda. Ninga nakuretera umuntu ayine cyatiriho cyango kanyonko kunabagambire ndohuguma nindonda abantu abine waka ninga shabantu abine kibatiriho kikurebeka ninga shi abine kibatire obundi twe turyokwe tukubavaruinga tukubaru recognizing like obwero bwinje no shanga media zenyinje zero mwine platforms konkate mukurwe ngo muri recognizing abantu abaro itu nico tushazeremo nk'abankore media kujango turonda abantu abakitireho abine kibatireho mununga Western Uganda yitu kujango tubabasiho batuhabure begisa abana bakwenda kuzo mu industry batugambire kitufitire kora batugambire bakachikora bata kujango bate huizina bakachikora bata kujango baturetere waka bakachikora bata kujango bate wekibatireho. So program no mwera atondi Beyazine njikora na Sky none of course Sky she's weak nko kumbe nabagambire yesterday nyine JK's camera na odiro ni off savage kandi rizatu n'umuntu wa mani amazero bwire bwinjo mu industry ya art tinkuza kujanta music nagamba music yunga nimba na muri mitima batubiro mu art tikwekiri. So nakube yanjura tuganire byinji munonga tune ibintu byinje bitukuzaganiraho konkanta kashisho bwire kaye yanjure kandi mwafire twakwakira se twamushanga ari kukiringa. Of course nkoko wakigamba ngo tine camera ari the someone who is behind the camera is off savage. Who is in front of the camera I'm on savage. You are on savage. I'm on savage. Amazina ngago no banyeta Nicklee Kembo, the one and only the Dancehal Gladiator, the Western champion, true Dancehal Gladiator. Na inga bari kubyabwe kiba kiganye cyo na wobera wembera kiba kino kugwa. Warai omwerato yes program no mwerato eri Nkore Media yes on DM Soga wa super promotions kandi ni wari kungera kutupushinga kujana niwe yaresere idea je yo kureba Nicklee dem Soga kitire ya niko kiri. So echo cyo kuracona ni wariho idea neze ni wari kutupushinga niwe yagize katukore tuyakwatagana nitwe bine ideas ziri simira twashara mu tubije tubari recognizing. So Nicklee okuhikaho nitukuru recognizing akuba hine cyo ina art industry yitu ya Western Uganda kandi hine cyo kongeraho kahine cyo kuza kutongera katandika butandisi katandika butandisi. So Nicklee turamusyo of course what we answer introduction kwa kuriyo ko turamusyo barebi yes abarebi Nkore Media omwerato amazina ngago abanyankore nibanyeta Nicklee Kembo the Western champion. Nimba kunda burenje nko kunachikomya kuri hare
nti mwasiba muta bali okwo mwe bale kukora mwe bale kweberera mwe bale kwagira industry eje ya western tebibadde byange konka turuho mpora mpaka tu n'orugendo yes ebyo byona nituza kubigambaho Nicklee nyonkanye ninga twina abantu binje bakutureba aha Nkore media ako abinje bari broad abandi bari kumi abantu nabo byo wareba umuntu twamuhikaho ninga tukaruga tukakutera kimanyisa ngo hino umuntu kutushabira ni tutwenkantu bantu recognizing akuba kuba ni bareba abantu abitura umuntu turonda ni batuje nora fani yaruga ati konka Nicklee ati Nicklee nitwenda Nicklee agobwira tubamara nko mwaka almost turumuntu zo mwaka konkani ati nkatwani tugamba niwe burya ora fani yaje tukonko umuntu ayine cyane so kushikaho Nicklee hariyo ba fani bawe baryo mazima abajije ngo muturete Nicklee banzobe baze takatambuyira urugendo rwone. Big up on yourself bafana banje bakundwa animwe mu kutuhinura ekituri ahi mutari nizo tukabeta formula abo kwamuterekera kuno mutagire right off from the start mpaka yituri kandi na mukiriyo no mushituhagira nite turiyo ntubateka tekera ebirungi turiyo ntubatekera ebirungi tuza kubihurira ebirungi so mbenu ahatari muhagizi na nite kutaru. So for real we really appreciate your big effort that you really give us. You have done a lot to our industry, you've done a lot to me. So without you I couldn't be here. Mwenu muri abantu bamani nimbasabira obusinge nimbashabira amagara nimbashabira okukora kasente okurugara 10 mpaka 10 mpaka 20 mpaka 2 mpaka billion. So Nicklee ari ayine vibe ya mani nyumara yahaciringire kandi of course wakora mu ni kuciringamo kukibera yeah so akuba ensin tujiraba tujiri yako makora arari so murebi witu wa Nkore media ninga sho mwana ryokwe nanda kumanya Nicklee sha kuza kumanywa obwiro bwinji ni hayine cyo yine nayine cyo koze so ntakarebere Nicklee wakaryo cyo tweta kayo graphic kumanya backbone of Nicklee niwo hakazarwa nkari izina biriye nyene Nicklee ninda Nicklee ne ryakupuri ne cyakupresenting so ntenda kumanya Nicklee niwo amazina ni banita Kiwewa Nicholas ndiyo mwana nzarwa yaha nzarwa ahini no mutawuni yambara twine cyaro cyiti kiri yanko kozere ko mention wahitanya rwanga kacika kashari ndiyo mwana akuriro mutawuni kuriro mu katandika ntyo nashoma primary nazo mu secondary na marosi ya 6 naenda no kuza university nashika nakiringa mu music yankwata nikandi akina kutandika bayidi ona semester yo kubanza konkana nashika na tuition yiba pire nabanza nanje withdrawing abana banyereka ngo music industry kandi yebonire mnonga okukirukuza kushoma ayina agire kuteka sente naziye naziteka mu rubariya karo bayide ne kibina bakane it was my senior 6 by then when I benje mazina kuza university. So those guys they inspired me banyereka mwenu Nicklee inda orumuntu twara music tukamanyere Nicklee before music before orumuntu twaro Nicklee twenda kumanya Kiwewa kandi akuba wanje Kiwewa ukazarwa mbara Kiwewa kinosha n'abaganda yes my dad muzenyo no akabari yo muganda utakiruho konka akabari yo muganda ni my mom is Nkore so mwene hati ukurira konka mother was umwana somwe n'izina ry'abaganda yeah so I get you Kiwewa kana akunda Kiwewa niwe nkiri muto ninga anti natamba Kiwewa kozi maze nyewe hati niwe Kiwewa nyewe tukiri n'abana bato kandi yo mu primary 2 mbara mixed aho mu hafi nkaba nyine that passion nkaba nikunde kuzina ekitakabahuga nkaba nyizandiga nkayishomero ndiga nkomuka nshika nkayishomero sanki nankaza break nyewe tunoma wiro bwe kaci uteramuka kaci kawo jira ka uniform kawe nzanka hariyo misho gabana ntandakanzina zaringa rezo zikizire bikibi kimwe muno kushanga ikintu ndi kukikunda konka I just love dancing. I love dancing in my life. Nko kuna bintu nkikunda
from the start ningira nati ni chikundo okuzina get you can't kureba nimba ni kweba na ba followers abo kuchira ku following munonga. That's true. Ne bakumanya Mweni wechiwe wakana akundo okuzina. Yeah, ati nchereka generally ku rugombo to you were an art. Yes, I was in the So art is something you were born with. Futari kujango chintu kachi adopting after some time. Wajango can't stand kwa kuba narebo gunachikora. That's true. So katuje akwanyenda tuke generally itwitu ntwatu gari Nicklee atari uri yo muto antugamba. That is it. Nicklee atandika ata music wa watu gambira wase mia 6 akubano huwa atandika nuna atandikire kuna amazire senior 6 nisha kuna abende muvaka ati nizanshanga bachari abo bakaba bari yo ku side za Rev Corner niyo mwana wa Rev Corner bakubeta Dr. Band aza bo bakaba bakitire abantu bo kumatera bakaba present ibintu byacyuse wama byacyuse siriva ghost ibintu tucyo ngabakikubiye ati nyo tukutera buri bwito ngoma tatatatata ubwo twintu ndikacekanye na Edwin Shiru producer kutera ubugoma ubuni wo butakurugamo ko kukimanyane it was like 2010 29 210 in between it was 210 and 29 okuyikumi n'ebiri kali njata okunagira ishomero nahiko ekintu nahikani nkigwamo mweni ekaba nkamara kuna amazire ekari 12 kuna amazire sinya 6 hati nije umunankejejo mufunamu omwana mukuru wanje akaba nakora rugaga ine bidongo akuje nkani kuna munongo kuzina atanyeta Christmas city mwija mukatera kuno kafuna nabana mumurije mukazinazira mukuri nkakitera nkabukura bakariyoki ngabakariyo hati nyeta izeman kunyeta izeman ntire tabakariyoki nanye nderonze kuraki twakire kuri akana hati nyoka umanyo okuba notera dance uri muntu ona akakwebuza wakajya ateke niki wakayo wasinga bakire kandi tera dance nasinga nabasingemo kabani tera dance ngoma ni tera na za back samezo when I was fit young and talented ata abantu kuri bankunda ate nshobe yabireho kutwakire kuri ya weiza manakayi nesingo yeye by then wakayatangire kweshongora agisampling mawo nanjura ngira mbona mweshonze ndi kukikunda so kutwakire gaya batwire nyonka ni makari mukuru wanje wa Nkoromi wakati ku Julius Muhoza gayi mametaiza DJ so hati sente zimana ziburezo kutugara mutawe kuri mukarika show byasha tingumayo yoti bimu wa mukuru wanje for one week kubanza yo nyongumayo hata go bakakina mukasese bayi yabagenda nyongumayo nguma rugago kwe ati kungumayo nguma ninjira nta why kundaga ariko muka teme ko banye kuraki nanyishime kuzo mu studio hati reba kunarigire rugaga omukahenye nayo nabene intura umazu gabapangisa nho nashangire Edwin Shira pangisa tire mu studio mwene nkebira umukama nenu mineza utinaterere mu mwonyo nho natandikira nkabanza no kutandika na kesho ngura benji tubakamanya bakamba keta chine chituri amagame chitumaraho eno mu kibuga ne mu cyaro je kiri cyakurira mu bakurura bamubato guno murembe gwa lelo gwayitiride buto no bugumane butakurugayo hati nizanteka hakesho nguno mbaketa marayika no uri marayika mufiriko uri marayika gwe naronda yo mubanjo uri marayika girl ayegwe matira natandika kintu kija mpora kintu kiri munche yo mpora haza onkanye nakichikarunji kakanka twara bikona kakahindi niko natiro mu video za 15 no manje adi nkora chinke tankateka mu abana kanye ne ba dancers banje abana bakabari mbara school abo kama ma dance ya manu mnongo bareta bateka mu video nango atetandika kutambura nikirare sire by then bakamba nyetani kiri tugumo mu mpora hati kunagire kuza university abayayo kugira ngo bari ababiro kuterubana bakaba bakikwasire
nkakwata emitwaro ekeria 45 aza tuition zinaweza kuhayo by then bakira nkatito no mechira akore iwe ijo egito mu Dr. band yitu bindi tukutambuza tuition niyo wakwasiro katwara yenye no nakwasiro nkabahereza ba band nkabahasha nasigaze 15 mama yandiga embwa yari umwana mama yandiga yangira tato gumutabana wanjye takibasa kushoba nazo mu music ukiriyo no bugoma bwanje biki hate kizire kikaba nyine byeshongoro byanje bibiri unabenza stage nanye kweshongora by then baram nwabe na kitera don baram nwabe na production wabe na kitera unabe mpse nkahura nko bweshongoro bwanje bugoma bubuni nko bucheka chura na bugoma bwabari abayayimfura mwene nyotine ne kinkumanyisa tine kindi already watire tuition tine chokora so mwene kintu wakigire mu wakigire hate cyabireho nyisha tuyiya ekishongoro nkara kutoro banda batwa bashatu meno ko kumanya ngo ebintu biri mu ruhanga neno minekoraki neza tuba turi tukabantu genda tukora training ko abizi ekishongoro kakiri cya gospel bakucheta njya kuyimbanga Yesu bulelukete ndeka nyimbe Yesu nti yasinga njya kuyimbanga Yesu kiro na misana amazima dala Yesu yasinga hati nyonkantire mpati yanje nunje rukugira majirani marafiki sisi wote turukaruke tuyime Mungu anashinda mutuma anashinda ye ngalange bwenchimba ngabulira ndi wa kabi ataba yayikubahurire ngo niyo nayo shongora je bagira ngo gumaye kutura muteko mukeshongoro kitkanaza kuturya ho show bije bagiritima kandi mukashe ati banje ritimo gaya nyite nko mwazo nanjye ati nikiri no manya umukeshongoro kitu twakwiya mukahura nagira wowe ati oyijuke tuition yarugireho naho amana ekeshongoro kirimo nibatwiya nubongire mu kumangunu baza kunyamba mwene bintu byitimo mu nsege ne kintu kibi no utarigira itima mwana umuntu yabaye no mugisha bwo murekarabe uruhanga n'uwakomeye cyakwenda kumukora kuyagambire cyo torefurize kubasenge zawe nahura n'abakubi hatangira atukonka no buture twakwiyama ati nyimbire nyene katayito kekeshongoro nikagira kireya akangira kireya kirizanze kirizanze ina yabira kire ni nyanko mukeshongoro nkoko hata aho bishimye hata nanye kugira kireya nikura kijana rodad hata nanye ko kuchikwata nkateka ona Natasha wow nkana Natasha kirizanze yo belewaka notagwe muzikiza wegwenda mama it was a hit ati kuna ngumanchi nkanta kumana na ebyo bichweka ninyanka bikoro mu studio bara mwabe ngabati nyongumana in practicing a chorus ntakagire mu studio zamani nkatakazaga wa bara mu manyiriro wa Edwin Shiru hati cyabire kwizo bari mu bunzo mu studio ngenda tukuzo mu studio hati oria umba cyari banje unabenye no wa Dr. band antwara kuri aruizi angira tatu no mwana ndakuzo mu studio kakiteraje kindo banzo nywanjaye mama otikanje mbese ntati kanje nenyonjaye ngenda kuzo mu studio nyeshongore buri mwahurira twere ati nire kandi bandi flowing aje gaya kandi shenzayi uko kuri mu kasanyarazi twatambura kunagire kushika rugazi nkandi hace kufa kandi nkafiri ukanyona ibinabinye shongoro mukesho nkanta kuhura kandi impura producer najya ata wateka uki mwenyo kandi nebe sinetoro it was my first time kanta kanyo ganjayi yangira tuwajinywa no tekwa kukiteraje najinywa so nonda kutuma nsiche shongoro cha Natasha ukachikorota kubicenga it was abrupt ukachikorotira kantirwe ndio munsendijo amenja iyo hati yono nanani nkureba nimba nkureba munko nkureba ho kurugayi wana uruga nkureba nebyo yo no tekateka nkureba naho uriyo noza mwene yo yine ko kutwara kuri ukagira ngo kweli ni cyeje inezamira zayo inezamira yo nezi kuteka mu reflecting kwa ekureba imanyango arya mu gihe hati nzo abaramu nyeshongora kamane mutwari kumbayire ati omurebe witu nanda kucenga ako gakishongore cyo wanja ngo kachitero takucicenga kandi cyo kijere kikakutasi nyoni ncheta breakthrough
nirwo rumero tukozesa ninjo mu ati hakubece cyeshongoro tinkubiha cyo kikatira nimpamya kikakutanga iwabo utakaza ago namazima ati wargambiro muri bitu ngo kacitera utakucenga kandi cyabonera ko kucabi kingumira kumanya hati ibintu bikuba biri mu ruhanga uhintu ko bikwekora ni ucyo utakumanya nushanga ikintu cyakora ni utakucitekate kandi iyo cyo kubanza kurebera moti ni kiki kizakora kandi uwo shange cyarimo hati natasha kwija kwata kwayo kikiza kiti obwire ubone cause ikaba ni sponsoring abeshongozi kekora video ekikora video premieringa ekwayo ne mitwaro makumi yako okoje ndokora okoreche shongolo ja hodi 12 ni 10 koje ndokoreche shongolo chawe okora video ojireta baji premieringa bachima kujipremieringira bagaraka bakwene mitwaro makumi yako hati rukutoro bandi bakabi neche shongolo chawe bakamba chele tubona bona urwa kubabaza de tubona bona ukuba ntege kembi ati bakaba bakoze video bari on baza kukironkinga ati nanye wanje kuri ya Natasha ni ukaho ekaba yahwiri baramuyaji impira acid baba bangira bati kuri amare otushange nkahi otushanga mu nikozi ne tudonje zakora ki turabarabe mu na drive then tugena hati na argena acid yanje nkahi wa baram kuna kirentani cause na shanga bari baza drive ko drive ko gitambura uri kumanya ahari abantu bawo beta bona bizani cause by then nikoze kegireta ikiyishura Omweshongozi weno kwa mshangaho amweno nishabe kintu ko je mukibasagara kakibo muri mbara it can work it makes sense kijaga akuba nkore media obwe izirente ko kigara hati cyabireho kuna kirena ba Dr Bandi akari mu MC wabe nagena narangira hati kuyabiya be narangira abaye bakabi no mutima ba Dr Bandi bakabari bari bari ko kabi no mutima mbi hati bagira ngo bitogu nagamba ki nebyagamba ukarinkata kutumanya hati uri yagambira mutahiwe hati bitawe nkitakureta nikirati kashomere kana amanyo ruzunga akabano yakwata microphone allo jango urirembaga nganze ibyukirana rimwe ibisubi nakwata akazinda Robert by then tukabatu ine DJ bakamba mwita DJ Nkore na Brown nwa bavuga imotoka kora kufutere kidongo kuna kwa accident nakazinda nenga my today it's a Saturday we're going to make it to the top. It's about Nicole's pub China we tugeno kubela we are rocking with local bands tubagena chiko bagena kuba opening video abana ne bagamba ne bali abari ba DJ nori omwana gamba atono yenga MC watabunga tubadete tumumanyi bulijonga tubona nenga MC ebirebe obwiro bakani bamuhenkumeza etitana urukushikana urugabe kona okuzo mutawu nenkomi zikugarukana bikona tokubasa nakufunozo kunywa mizi nengo soboro ero zikorera omanyi bagambye ntandi kweberanzibu hati nanye kinakozere nkwata kazindano ndangira kuna arangirira abana bagira ngo ogoya bariho twakora ki twamubinga hati kuba mbingire kutwaherize kwa twarwo mu drive twaza twa staging cause hati tukaturu bakateneza bayire hati batera abana bazo batera bakaba manyinka byaburisha hati binabe nishongora bire bya marayike kituriya hati nteke yekeshongoro cyane Natasha ntahutsia akasya brand new no manyangu nanye nkeshongoro cyeshongoro no kuna bire ndi stage Natasha kiriza omutima gwange guri mugwe bwene baka ndotagwe munzikiza yegwe gwena nkareba na crowd yagire tiche ababire bamanyiriro kumbe ni nyeshongore bintu bidoganje obudodi baka nkareba abantu bona bakina ngo ki namanyande ntinjirebe keki cyeshongoro kino waka jejo kagiza hore soba ankandi kiriya uko sinyate bayiri kandi ne kinkoze sankandi ya mustari nko kuchimanya nkati ko so wakoze so ku recording chikakomao chikakomao cha baziti cha komao so hati na kitereranya na kuna arigireho na nari abantu bahindukana ngere nde hati buri rwakana ninye nabire ndi MC wachi hati nyeki nabe nkora bakugira ngo ba DJ wanje kinabe nkora anti sente ziba kompe 15 nkamakinga sure anti twazo mfield nimbagurira mu byukunya banyo mwene nkamanya anti narga library yanje rwebukona ubu just nimba nimbahereza buhereza
ati DJ bastira DJ abo kuterekesha ngo na Natasha aitwa betura bo mtown ho na Natasha bontu abetura ba Natasha hata bwana bwakwata Natasha kutwa betura ba drive tushika nkayo ba Andrews banka yo barwe bukono bona ushanga bwizwira moto kana Natasha mbanye na muswiti imbuhereze bwana bwakuza Natasha ati na radio zatanka kupikinga nanka burhamu hona Natasha tia ba Natasha yata ninshika mwa kwa video ya Natasha nanye najito market nanye najiteka hari ya premier nga bampirize mutwara abiri Nicklee nawe yazo mu society n'abantu hati naba MC nabo Omweshongozi but I was the best so akuba ninda Nicklee akaruga hari kuza kubada ina yabadire kuze yakayo ya idea yo kweshongo yarwo mu kweshongo ekeshongo cha mutwara bwa MC sati ncona ninjira nti nakuja nti twino musician ninafunza nina kuri meeting yeah that's true so twine artist twino muntu ayine cyari munata wa atomurebi witu wa Nkore media we bari kugumana utambura nito of course cyane bezin program no mwerato kandi tukitamburana Nicklee nico naningambera nti nakuri meeting nkakweta Omweshongozi nina kwate kintu cyango ecyango nina kinaga ntwara kati so ninyende nkotayona hata ubwa MC bwawe wija akuba Natasha yekarenga mbara yarenga yaza Kampala yaza nkahi nekishungure kinabandize kumanya Nicklee na no muntu we naryo kundi joro kutureba nitwenda kumanya Natasha urugo mutawune mbara kuza hero kikija kita ati no manke cyesho Nkore ko yashongore ntino cyeshongora cyo kikubanzo mu bizimbe kikubanza nkahi nti icyesho nguru ko kubera hit cyo nicyetambuza most nchiruka speed ya iri by then katune radios ningira obazi kazi roho nyingi obanche konka radio kuyabe kutera ikitere cyeshongure kutera UBC kutera tukatuli Great Africa kutera radio mwene bakitera nke cyeshonguro burumundu ya anthem Natasha abako babinji bakaba mamango watire Natasha ari Kampala by the way